بله هلبجارتنین سەرۆکاتیا سووریا بەردەوامن دویا بوو بەری بقاسی چلدە قەیام بە داوی وەرە دەردۆرا سعات هەفتا بەس هاتە درێژکردن حتا 12 شەوێ دەما سوورێ ئانگۆ پێنج دەمژمێرین دن هاتە درێژکردن ئەم دەرباسی شامێ دبن عومەر ئۆسەی سەرۆکەی دەستپێشخەریا کوردین سووریە هەروەها ئەندامێ بەرەیە پارلەمەنتویا سووریا میوانێ منە دەم باش کەکێ عومەر کەک عومەر نەها هەلبژارتن بەردەوامە پرۆسەیا هەلبژارتنێ لێ ji alî bi hêzên navnetewî ve ji alî ofîsa geyîr pederzem ve ji alî Amerîka, İtalya, Almanya, Fransa, Brîtanya ve nerawatiya vê hilbijartinê tê destnîşankirin çend rewaya ev hilbijartin keke Ömer? Barbaş kekê Cemal ji Kurdistan bir çar bir dengê te qez nayêne û ji temaşevanê hêjarê bi rastî ev hilbijartina Serokkomarê Sûrî istihqaqekî niştimanî destûrî Sûriyê sê nev bi valabûna posta Serokkomar vala bîne valabûnek destûrî li Sûrî çê bibe û bi rastî hilbijartinê îsal ne wek ê sala 2014 lêtir aramî û istiqrar li Sûrî çê bîye pir menatiqê coğrafî dibin kontrola hikûmeta Sûrî demê lê ji heftê tê sedî coğrafiya wetanî Sûrî dibin kontrola hikûmetê de yê misalekî yani ji mirê jî û ji gelek çavdêrê siyasî rê û ji gelek aliya rê hem ji aliyê opozisyonê rê hem ji aliyê alîtirê Doktor Beşar el-Esed hem ji dewletê ji derve balkêş bû iqbala mezînî milletê Sûrî ser sendokê intixaba balkêş bû jî di rêglama intixabata çêbû di 10 rojê pêşnamedê û di 20 Mehêdê hilbijartin li dewletê derva Sûriya ji hewlalatiyê Sûrî çêbû medî gelek welatê Ewropa Efrîqiya Bakur dewletê Efrîqî dewletê Asya دولة عربية بتايبت عراق ولبنان وإمارات وبحرين وسلطنة عمان ثلاث دولات يعني المصرية كيكي عمر نها جالي رايا قشتيا أوروبايي اف بتايبت دس نشانت كنكم اف هالبجارتن هروا اوبوزيسيونا سوريا آليين كرديجي دس نشانت كنكم اف هالبجارتن بس شانونه ji xwe diyarek wê werê hilbijartin her tij berê ve hatiye bernama wê hatiye dan tu çawa dibîne? Ez servekirî bêjim kekê Cemal ez nabêjim ev hilbijartinê îro çêbûn li Sûriyayê li gor prensîbê demokratî navnetewî ne Sûrî dewleta cihana Rusyayê em têr dêne li alem salih dewletekî زلاطة نافينة سوري نه دولتكي ديمقراطية مقارنة بسويسرا بكين يا بألمانيا بكين يا بدولتي روج آباري سر بيجن لسر بي البزارتني برا بيجن على قدار ملتي سوري ورأيها خطي بده راسي از اشتر بيجن هناك معلومات اشتر بيجن البزارتين اتفاقا حتى دولتي غربية بخاصل سروك بشار أسد توصي سروكومار 5 سنة بندقري اتفاقي روسي امريكي بشارتي هي ولو الدنيا يجبزين ام اعتراف لكن كانوا نرتواي اوان على قدر ملة سوري لاكي اشتر حال حاضر كيكي عمر بري كيكي عمر هاجر تلقل من ما بي كيكي عمر تسكنا آليين كردي شاوادن رخين انها همو آليين كردي انجمنا نشتمانيا كردي انجمنا سوريا ديمقراطيك ريفه بريا خسر دس نشان کرن کو دیدوان هلبجارتنان ده بشداری ناکن و اف هلبجارتن تشتکی جی کردار ناینی لسوريا نرخاندناته بگر از اشتغل بیشن يعني از بهيدين هنا تحطي بدنا كاربة فكرة تمام بكل از هنا مسؤولين طايا بلند ايه دير اشتغلين دريا هلبجارتنا وهنا بارتي مي كردي تقدر مي سياسي كردي انا كسيدي
مجوان خص به هلبجارتنê bayqût nekin ara em ji koltura bayqûtê xelas bibin ez war nabêjim û min dawê li Kurda kir ku tev bê hevlijartinê bibin ez nabêjim bira dengê xwe bidin kandîd Beşar Esed ti kandîdê binenin karin kaxeza kitî jî elmuhim li ser Kurda tomar nebe ku Kurdê Sûrî vê hevlijartinê bayqût kirin يعني ام كرد لتركيا ترك دولة تكنا ديمقراطية جينوسايد وقتل عامي بيجي كردادك 1000 جندي كردستان باكر خراب كردي كردي ما بالشوق درن هالوزارة السروكومارية اردوغان بني دار وجا تصريح كذا واز دا اك بارتيا مزنترين بارتيا كردية فتحة برلمانتري نزل اسطوري كردية هذا شيء يك برلمان وان بالبرلمان تركيا ديو وقهرماناتي دوزا كرد من سرباسا برلمان العراق ملتي ملي كردستان باشور تبهل جارتنا سرق تومار دبن لإيران كف دبن ملتي كرد شما جوار حلال شما جمر حرام كردي سوري بارتيه مجلس رابي وان ديمقراطن هسه بارتيه مس وان ادريسا وان ديمقراطي برا بمرجي ديمقراطي هنا بجمع برا اوبوزيسيون هنا بجي ام عاليداري سروك بشار اسد يعني بله سپاس بوده امروسی سروک دست پیش خریا کردین سوریه اندامی برای پارلمانتویا سوریه کت میوانیم